Yesu nashimwe abakunzi b'urukundo gatatu TV, ndaramukije abantu bose bakunzi banjye bumviza ubutumwa ndabashikiriza. Ndaramukije abantu ba mu Rwanda, mu Burundi, muri Kenya, muri Mozambique, mu bihugu by'Abarabu, hariya mu Bisilamu. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ndaramukije n'abandi baba muri Australia, muri Amerika, muri Canada. Amahoro y'Imana abane namwe. Ndaramukije n'abandi baba muri Swede, muri Europe. Nukuri mwese Uwiteka Imana nabaho umugisha. Bene data, tuje kuganira nkuko turi abakristo turimo turaja mu ijuru. Haleluya. Tuje kuganira ijambo rimwe gusa rijanye iyo umukristo asubiye inyuma, imirimo yose yakoze aguma ayandikirwa cyangwa se irafutwa. Tugiye kubireba. Haleluya. Ndabakunda cyane. Reka twambaze Uwiteka Imana kugira ngo abane natwe. Data, ndakwinginze uhabwe icyubahiro, ndagutumiye ku cyigisho. Ndakwinginze Uwiteka Mwami unshigikire, unduhikire umwuka wera kugira ngo Mwami Yesu Kristo nasame navuge. Ndakweretse abantu bawe Mwami Yesu Kristo ari bwumve no jambo ubaho umugisha. Haleluya. Ndirukanye imyuka yose mibi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Data, abamarayika bawe bazi bankikuze. Sabye nizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo, niwe ndabisabye. Amen. Bene data, iyo umukristo cyangwa se tuvuga umugororotsi, iyo umugororotsi, umukiranutsi yakora imirimo myiza, agakorera Imana imirimo myiza yo gukiranuka, agafasha imfubyi, abapfakazi, agafasha abantu bagize iki babakene, agafasha mbese agakora imirimo y'Imana itandukanye, akihenda akava mu bugorotsi cyangwa se akava mu bukiranutsi bwiwe, agasubira inyuma akagenda gukora bya bindi bibi by'abantu bataramenya Imana bakora, akaja hanze. Mwene data, iyo mirimo yose ibipfuye ubusa. Haleluya. Turi abakristo, turimo turaja mu ijuru, ariko wihenze ukava mu Mana, ukihenda ugakura ukuguru kumwe kukaja hanze y'Imana, Satana acakururana kwa kundi gusigaye ukagenda ugiye rero ubugowe. Niwibuke ukiri mu Mana uburinzwe, nta myuka mibi izanka kuriya nyine ko umuntu ataramenya Imana, uba urinzwe. Mbese uba uri nk'inzu ifunze, kuko inzu ifunze nta kintu cinjira. Ariko iyo umaze kuva mu Mana uba umeze nk'inzu ifunguye, ibintu byose biguma byinjira, imiyaga, ibibabi, ibiki byose biguma byinjira mu nzu. Niyo mpamvu rero iyo umukiranutsi avuye mu bukiranutsi bwiwe, avuye mu bugorotsi bwiwe, imirimo yose yakoze akorera Imana ntago yibukwa. Reka dusome ijambo ry'Imana, twifashishe ijambo ry'Imana. Dusome Ezekiyeli igice 18 ku murongo wa 24.
dusome mu izina rya Yesu. Ariko umugororotsi niyahindukira akava mu bugororotsi bwiwe agakora ibyo kugabitanya akigana ibizira byose umunyakibi akora, mbega yobaho? Iyi ni Imana Data wa twese arimo arabaza. Umugororotsi avuye mu bugororotsi bwiwe akaja kwigana ibibi iby'abanyakibi bakora, cyangwa se akisubira mu byaha byiwe, ese uwo muntu yabaho? Ico ni kibazo. Uwo muntu yabaho? Ndakubwije ukuri, utaye Imana nayo iraguta, uyihakanye nayo irakwihakana, ugiye kure yayo nayo ija kure yayo, nako ija kure yawe, ugiye kure yayo nayo ija kure yawe. Haleluya. Umukiranutsi iyo ahindukiye akava mu bukiranutsi bwiwe akaja gukora ibibi, akava mu Mana agashaka kwikorera ibintu by'intuzenye bibi, ibyaha bya bindi yari yarihanye akabisubiramo, agaca yibera imbata ya Satani. Ibikorwa byose n'ubusa. Tubandanye dusoma hano. Mu bikorwa by'ubugororotsi byose yakoze nta na kimwe kizokwibukwa. Ubuhemu bwiwe yagize n'ibyaha byiwe yakoze nibyo azopfa azize. Ibyaha wakoze usubiye mu byaha ukava mu Mana ukihenda, mwene Data uri muranyumviriza, niwava mu Mana uzacumenya kugiye guhura n'ibibazo. Uvuga ngo ufite ibibazo, bizaza byikubye. Bya bibazo wagira, bya bindi wihana, niwava mu Mana ugasubira muri bya bindi, uzabisangayo byikubye inshuro 7. Amarira yawe azakwikuba, ibibazo byawe bizakwikuba, indwara zizakwikuba. Niba ubwa mbere wihana wari ufite umudayimoni w'ubusambanyi, azacazana uw'inzoga, ubwibone, umva ibyaha. Umudayimoni azashaka gutumira uwundi, abandi bazaca baza, ubimbata ya Satani. Imirimo yose wakoze uri umugororotsi ntago izakwibukwa. Dukwiye gushishikara tukanyura mu nzira ifunganye. Dukwiye kugumya ico twakiriye kugira ngo ntihagire uwukwaka ikamba ryawe, ngo kandi ngo mwame mukenye, ngo twame dukenyeye, kandi amatabaza yacu yame yaka. Niba turiko turakora imirimo y'ubugororotsi, imirimo y'abera, tugume mu gakiza kugira ngo tuze duhembwe. Ariko nitwava mu gakiza, iyo mirimo yose izabipfuye ubusa, ntayo tuzahembwa, bizabigiye. Gusa icyo naguhanura mwene Data, guma mu Mana. Ibuka ukuntu uri kuraririmba, ibuka ukuntu ubyuka akaruja gukora diakona,
ibuka ukuntu ugenda kuvuga ubutumwa, ibuka buri munsi urungika audio kuri WhatsApp y'ubutumwa, ibuka urafata ijambo ry'Imana ukandikira abantu kuri WhatsApp bakaryumviriza cyangwa se bakarisoma. Iyo ni mirimo uri murakora. Ndakubwira, niyo wihenda ukava mu Mana, ibyo byiza byose wakoze bizaba ubusa, ntago bizakwibukwa. Nimuze dushishikare, nimuze tugume muri ka kayira yanzira ifunganye ari we Yesu Kristo. Nimuze tumugumeho kugira ngo tuze duhembwe. Ndakubwije ukuri, ibyo uriko urakora, iyo mirimo myiza urimo urakora, ni waguma mu nzira imwe yo kuja mu ijuru, uzahembwa. Kandi ndakubwire, izavuga. Iyo mirimo uri kurakora izakuvugira, kandi uzakwambikwa amakamba. Mwene data muranyumviriza, ndakwinginze guma mwiyo nzira urimo yo kuja mu ijuru kugira ngo ntuzuhombe. Nimugume mwiyo nzira murimo yo kuja mu ijuru. Ndakubwije ukuri, ubwiye umuntu ati Imana iguha umugisha, utwo n'utugambo twiza ubwiye umuntu. Nkawe uri umukristo, Imana ikubona neza. Hariya mu muhanda ukuyemo idolari rimwe ugaha umuntu, uwo n'umurimo uzagukurikira. Ndakubwire, wewe uri murasengera abagwayi, nubwo bataba babikubwiye, uri kurasengera abantu ata muntu yabikubwiye, atanu wagusabye ngo umusengere, ukarungika gusa audio y'amasengesho muri group ya WhatsApp cyangwa se ku nomero z'abantu ukabarungikira amasengesho. Iyo ni mirimo Imana iranezerwa. Ubikoze ukiranutse, mwene data, ndakubwije ko uzanezerwa kuri wa munsi. Erega mwijuru hariho, muribuka ko Yesu Kristo yatwemereye ko mwijuru hari amazu. Ibyo murabyibuka. Yesu Kristo yavuze ko agiye kudutegurira ahacu mwijuru. Yivugiye ko mwijuru hari amazu menshi, ngo iyaba adahari ngaba bitubwiye. Ese ushaka ayo mazu uze uyahombe? Erega utakoze ntuzaronka. Ayo mazu utayakoreye ntabwo uzaronka. Kandi ndakubwire, nubwo inzu yawe yaba irimo iruzura, usubiye inyuma byose hasi, nimuze tubandanye urugendo. Harahiriwe uzihangana agashitsa ku iherezo. Umuntu wese azihangana agashitsa ku iherezo, uwo nguwo azanezerwa, azabona ibya bindi byavugwa muri Bibiliya, bya bindi byiza azabibona niyamara gushika. Mwijuru ni heza, mwijuru ni heza, mwijuru ni heza cyane. Abariyo baranezerewe. Ese wewe ntushaka kuja mwijuru? Guma mwiyo nzira ifunganye, guma ukora imirimo y'abera. Yesu nashimwe cyane, ndanezerewe. Imirimo y'abera n'imyambaro bazakwambara bageze hehe? Mwijuru.
imirimo y'abera ni ya myambaro y'umweru, haleluya, bazakwambara bashyitse mu ijuru, kandi bamuzakwambikwa ikamba ry'ubugingo. Yesu nabaha umugisha. nkaba nshaka kubwira umuntu wari wese atarava mu byaha, mwene data urahombye, nuve mu byaha, kuko abari mu Mana neza bavuye mu mubiri bazahembwa, bazashikira ahantu heza. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndagushima kuri ijambo duhaye, ndagushima Data, ndakurinze rigende rikore mu mitima y'abantu. Mwami Yesu, ndakweretse Mwami abantu bose bari buryumvirizwaho umugisha, umwuka wawe wera riherekeze kugira ngo rigende Mwami Yesu Kristo, rituma abantu bihana. Sabye nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabaho umugisha.